Hoćemo dobro funkcionalna parkirališta za bicikle, hoćemo manje gužvi i hoćemo jedan krasan biciklistički grad. Jel' tako? A znamo što nećemo. Želimo stvarna rješenja, želimo funkcionalna rješenja, želimo sustavne rješenja. Dobro, ajde sada da kažemo ovoj ekipi u gradu da pedala nije šala. Možemo napraviti ono što smo zadnji put, pokazati mišiće, dignuti biciklu u zrak. Može to? Znači, 1, 2, 3. Kad 1000 ljudi digne bicikl u zrak, to zapravo znači mi imamo moć. Puno nas je, ovo su naši bicikli, napravite nešto za nas. Jer u tom trenutku kad 1000 ljudi se pojavi na nešto ti organiziraš, za cilj koji si na neki način ti zadao, dobivaš nekakvu odgovornost da moraš nastaviti to raditi. Ja sam bio na magisteriju 2 godine u Europi i tamo sam vidio kako zapravo izgleda kad je razvijena biciklistička infrastruktura, kako ljudi idu na posao na biciklima, dakle ljudi u odjelima, kako bake stare idu svojim unucima na biciklima, kako klinci idu u školi na biciklima. I to me potaknulo na razmišljanje zašto k vragu ne bi tako bilo u Zagrebu i u Hrvatskoj. Kad sam došao na ideju da napravimo nekakvu udrugu, to je sindikat biciklista, prvi ljudi za koje sam znao da zanimaju bicikli i gdje sam znao da postoje ljudi koji su zainteresirani za neku političku promjenu, su bili ljudi ovdje u Biciklopopravljaoni. I tu sam imao sreću pa sam naišao na Vladimira Halbotu koji me podržao i koji je utjecao na to da ja isto sam shvatim neke stvari, dakle da se ne treba boriti samo za staze, jer staze u nekim situacijama su neizvedive i u nekim situacijama znače samo kozmetiku, nego da se trebamo boriti za neko malo općenitiji pristup biciklizmu. Biciklističke staze kakve postoje daju dojam da tu postoji u gradu postoji prostor za bicikle i to je to, znači imaš se gdje kretat i znači nemaš se šta žaliti, to je sve ok. Međutim, kad ih stvarno počne koristiti, onda vidite da one prestaju na mjestima na kojima je nejasno što bi onda trebali dalje. Ako ne očekuje da zapravo ga biciklistička staza ostavlja na pločniku usred ničega, ako želi se nastaviti kretat biciklom, bi trebao preći na cestu pa vozi dalje po cesti i to bi zapravo trebalo tako funkcionirati. Međutim, ne funkcionira jer ljudi jednostavno nisu skloni tome da budu izloženi automobilskom prometu. S druge strane, vozači u autima opet misle, pa gledaj, pa imaš tu biciklističku stazu, zašto si sad na cesti, šta radiš, pa trube, pa su onda nepotrebno agresivni, makar je biciklist formalno u pravu, jer tu više biciklističke staze nema, makar je prije 5 metara bilo. Od samog početka na neki način sindikat je organizacijski proizašao iz nečega što je omogućila zelena akcija iz Biciklopopravljaone gdje su ljudi se okupljali, pričali o biciklima i dijelom identificirali neke biciklističke probleme pa odlučili kao idemo nešto raditi konkretnije u vezi toga i to je između ostalog način na koji sam ja ušao u cijelu priču.
poanta ovoga projekta je da ljudi znači mogu donirati svoje bicikle ili nekad ostavljaju nekakve dijelove koji im ne trebaju, koje mi onda dajemo ljudima kojima trebaju. To je to. Dakle, znači reciklaža i promocija održivog transporta, a i promocija još nečeg vrlo važnog, a to je davanje ljudima mogućnosti znači da si međusobno pomažu i da međusobno surađuju. Znači želimo otvoriti prostor u kojem ljudi mogu pružati drugim ljudima nekakvu uslugu besplatno. Imamo nekakav tim od recimo 10, 15 do 20 volontera koji su ovdje svaki četvrtak. Ideja nije popravljati ljudima bicikle, jer to mogu napraviti bilo gdje i platiti za to, ni ti ko može doći sa svojim biciklom i reći evo meni to ne radi i otići negdje na kavu i vratiti se nazad, nego mora biti tu prisutan i surađivati, ako ne ništa, makar držati alat da vidi kako se to radi i ako neko ima želju učiti, naravno da će se onda potrošiti više vremena na tu osobu i objašnjavati kako se nešto radi i korak po korak. Biciklom se krećem po gradu i dok radim, znači idem na sve sastanke biciklom najnormalnije i ne vidim tu nikakav problem, što više to mi je prednost. Firma mi je u centru, puno lakše dođem do bilo koje točke s biciklom nego da moram do auta, parkirat ga, tražiti parking. Toliko energije i života se izgubi s tim automobilom, ja sam sa biciklom svugdje sigurno brže i efikasnije. Ja u biti nisam vozio bicikl do prije 5 godina uopće. Vidio sam Cimera koji je putovao do Samobora svaki vikend rekreativno i nisam mogao vjerovati da ide tako daleko. I onda sam se odlučio jednom probat. Mislio da će biti užasno teško, je to skoro nemoguće, ali pripremio sam se stati negdje na pola pa ću vidjeti kako ću se vratiti. U svakom slučaju došao sam do Samobora, bilo mi je užasno zabavno, sam krenuo još jedan put do Samobora, 2 puta do Samobora, pa sam probao do Karlovca, pa do Varaždina. I onda smo odlučili nas četvorica koja smo u biti sve to zajedno i vozili otići na more, probati otići na more s biciklom i taj dan kad smo i kretali to jutro, mislim sjećam se, to baš mi je ostalo urezano u pamćenje, tad još nismo vjerovali da je stvarno moguće doći biciklom do negdje, da možeš doći biciklom na more. Taj dolazak na more je definitivno postavio da je to za uvijek i od tada stalno putujemo, obišli smo jako puno veliki broj gradova u Hrvatskoj, putovali smo do Beograda, do Budimpešte, svake godine odradimo jedno veće putovanje, planiramo putovanje do Istanbula, to se sve više raširilo i tako sad vraćajući se ovog ljeta sa zadnjeg putovanja do Budimpešte, zaključili smo da mislim poznavajući već ekipu i sindikata biciklista, ali da moramo nešto s njima napraviti, jer ne možemo samo ovo gledati pošto nam je bicikl tako dobar. Radionica je popravljanja tih dječjih bicikala koji smo se kupili u toj humanitarnoj akciji i kasnije će se ti bicikli pokloniti đačkim domovima, odnosno domovima za nezbrinutu djecu, makar oni baš ne vole da ih se tako etiketira. S tim da pozivamo i općenito ljude koji žele sudjelovati na popravljanju tih bicikala, ali ako žele nešto naučiti u sklopu Bic Popa o popravljanju svog bicikla, da to bude još nekakva radionica kao da nauči sami popravljati svoje bicikle, uradi sam na nekakvom takvom principu. Znači prijedlog je stvarno da napravimo neki mehanizam kako ćemo za takve neke sitne stvari skupljati lovu od članova i od nas. Najbolje je bilo da to može prek weba, može realno, ali mi treba malo vremena za to, ali da bude najtransparentnije, ali za neku aksitnicu koja treba uleti. Tu se radi o nekih 15 bicikala gdje treba zakrpati gumu, promijeniti sajle, podmazati te neke stvari. Mislim, ja se nadam da cifra neće prijeći nekih 200 kuna i kad bi se to podijelilo na dvije udruge oko 100-150 kuna, mislim da bi bilo dobro da barem 3 ljudi iz Bic Popa dođe. Biće. Minimalno. Reći.
Stvarno da idemo u četvrtak po gradu i stavljamo te letke se zahvalamo što se vozi zimi na bicikle koji su vezani. Aha, to fora, da, oprosti. Da, to definitivno, to mi je super. I to mi radili u četvrtak, ja ću u četvrtak to printat. Ok. Možemo samo se dogovoriti da želimo te letke i onda Bene šalje. Ako ste vas troje to vidjeli, nemamo šta razgovarati. Ja samo pitanje da li bi, ima 4 prijedloga, da li bi uzeli sva 4 ili bi se zadržali na jednom? Ja mislim da ne mora biti jedan, nego treba izbaciti ako je neki loš. Znači koliko god ih ima, samo da ne bude neki loš, to je to. Meni je ova akcija važna zato što je nekako zimska vožnja biciklom samo za najhrabrije, tako da mislim da njima u svakom slučaju treba zahvaliti i treba ih podržati u tome da nastave, a Zagreb je zapravo možda jedan od idealnih gradova koje znam za vožnju biciklom uopće, jer je poprilično ravan i sve je to zapravo jako izvedivo. Imaš trenutak za biciklističke svrhe? Evo izvoliš, sad jer voziš bicikl. Kako ti se vozi po zimi? Najbolje uvijek ono. Jer te grije. Pa dobro. Prvih minuta je hladno, ali onda se sakrijem u sve što imam i onda je dobro. Ovako nekako. Hvala, čao. Mi mislimo da je jako važno ne educirati samo ostale sudionike prometa, nego i same bicikliste, da pazi i koliko brzo voze, gdje voze, na koji način i da budu svjesni da naravno nisu ni oni jedini u prometu i da su jako brzi. Biciklisti često zaborave da su brži od pješaka, da auti zaborave računati na njih i onda znaju izljetati i mislimo da ih je važno educirati o tome da i oni budu pažljivi. Evo i Darija. Bog Dario. Pješaci imaju zapravo najveća prava u prometu i njih se uvijek treba puštati prve. To znači ako se vozi po pješačkoj zoni, ako znači se voziti, onda ići polako, jako ne jurit kroz to, imati zvono pa sa zvonom upozoriti da ćemo proći. Eto. Bog, imamo nešto za bicikliste. Šta ti najviše smeta u gradu dok se voziš? Evo konkretno sad je na ovoj Gundulićevoj i čovjek autom ušao preko biciklističke staze ispred mene. Sad smo zadovoljni. Neoprezno s vozačem. Što misliš kako bi to mogli poboljšati? Mislim, podizati svijest kod ljudi. Naravno i uz bolju infrastrukturu. Radite Bog. Stavljamo nešto vezano u sindikat biciklista. Zahvaljujem što dobro. Ja svi sam neka kazna, nešto. Ne. Okej, pa. Ja možem samo pitanje. Da. Šta je najgore kad voziš bicikl ovako? U gradu? Nekoordinirani ljudi. Pa od današnje akcije očekujemo da zapravo se nastavi. Da svaki put kad smo vani s biciklom ili bez njega vidimo parkirane bicikle, da zahvalimo tim ljudima što po ovoj hladnoći i onoj hladnoći koja dolazi namjeravaju voziti bicikle i što ih voze. Ovo je jedan od zanimljivih nogostupa u Zagrebu. Znači, postoji 3 trake, da tako kažem. Jedna za bicikliste u jednom smjeru, jedna u drugom smjeru i tu malo za pješake. Ako slučajno neko nosi vrećice, žao mi je, na putu ste. Generalno se biciklisti i pješaci, s obzirom da su oboje zgurani na pločnike, među aute i tak dalje, jako često se nažalost sukobljavaju. Makar recimo zanimljivo je malo razmisliti zbog čega se biciklisti voze po nogostupu. Zato što se boje biti na cesti, zato što ih tamo vozači maltretiraju, tjeraju, da im trube. I onda je jako zanimljivo da se ponekad među biciklistima dogodi upravo to da oni budu agresivni prema pješacima na prostoru na kojem su pješaci zapravo glavni. Mi se u biti želimo izboriti da centar postane što više pješačka zona, što više biciklistička zona, što više nekakva zona u kojoj se ne kreću automobili. Mislim, postoji tu jedna teoretska pozadina svega toga, to je da automobili su nekako zatvoreni i u njima si te uvijek odvojeni od stvarnog društva.
Probajte si zamisliti ako radite u nekoj firmi, u nekom, ne znam, na rubu grada i živite na nekom drugom kraju grada, nakon što vam završi posao sjednete u auto i sami se tim putem dovezete doma i u biti ste potpuno odvojeni od društva. Bicikl je sve suprotno. Bicikl stvarno imate komunikaciju s ljudima oko sebe, sudjelujete u tom gradu, prolazite kroz centar, imate mogućnost puno većeg transporta i na manjim udaljenostima, što s autom u principu ili se krećete ili uopće ne krećete. Tako da smatram da bicikl stvarno ima velike prednosti. Mislim da ljudi koji ne voze bicikl će se složiti da će biti zdravi zbog toga što voze bicikl, da će uštediti nekakav novac i da su dobri za okoliš oko sebe. Vjerujem da je većina svjesna. Iskustva drugih gradova i različite istraživanja pokazuju da što više ima biciklističkih staza, to jest što je bolja infrastruktura, da tim više imaju biciklista. Dakle, čim vi napravite dobru infrastrukturu, biciklisti automatski se pojavljuju. Nije potrebna neka velika promocija, nije potrebno ništa ekstra raditi, nego samo napraviti infrastrukturu. I zapravo je nama cilj prvenstveni poboljšati, dakle, uvjete za bicikliste, poboljšati tu infrastrukturu, natjerati grade da počne misliti u tom smjeru i biciklisti će doći sami od sebe. Mi smo odlučili, naravno, imati negativan stav prema nekim stvarima, inače ne bismo ni postojali, ali smo odlučili da nam fokus zapravo bude na pozitivnome, dakle da dajemo prijedloge, da govorimo koje su alternative, što bi se trebalo napraviti i slično. Znači, svako s jedne strane gledamo da li treba rušiti neke nizole, da li je crta kak treba, da li molite da bude dvosmjerna staza na onoj strani na kojoj jeste, koliko je spojena sa križanjima, koliko je dobra signalizacija, da li treba neki parking drugačije posložiti. Ako mislite da nešto niste sigurni, kao da li treba označiti ili ne, označite, pa ćemo kasnije proći kroz to i vidjeti što se da ste napraviti. Se mjeri širina postojeće staze? Tamo gdje god možeš izmjeri širinu, imamo 1 metar i imamo čaleta koji je 2 metra. I to je to. Ima još pitanja? Prosim, možeš samo zapisati da tu isto nema signalizacije. Sjever-jug. Tako je, niti ima oznake za skretanje na stazi samo. Tako ti možeš samo pogađati u principu u kojem smjeru bi trebao ići. Tu ima signal za znak za peški prijelaz, ali nema za biciklistički. Da, tu se baš dogodila ta nesreća s tom curom koja vozila u suprotnom smjeru i ovdje je pogodio auto. I ona je bila kriva, naravno, jer on nije vidio, on je gledao onaj smjer, ona je naletila ovdje i bam. Dakle, to je problem kad ideš biciklističkom stazom u krivom smjeru. Koliko ima parkirnih mjesta? Ok, šta možemo ovdje napraviti? Šta, ti misliš da bi se ovdje moglo dogoditi? Staviti paralelno parkiranje. Da tak rješavaju onako pol stvari u Zagrebu, u centru. Da se više onak ne mogu parkirati nego stave paralelno. Samo onda manje parkirnih mjesta. A jest. A vozači su nažalost prioritet.
kad završimo ovaj nadzor, da tako velimo, ovu inspekciju, stavit ćemo to u jedan dokument sa vizualizacijama rješenja i to ćemo odnijeti u Gradski ured za promet, da imaju na raspolaganju, da onda mogu to dati svojim izvođačima, da se to napravi što prije. Mislim, sve skupa nije opće skupo za napraviti, tako da neće biti nikakve prepreka da se to zapravo i dogodi već, ne znam, sljedeće godine do proljeća. Znači, samo lagano hodaj i kočnice si vidio di su. I lagano se odgurni. To je to, super. Znači, samo održavaj ravnotežu tako što skrećeš. Mala škola pedaliranja za odrasle je došla kao nekakva ideja na jednoj kavi, kao nadogradnja na edukativnu svrhu popravljaona, gdje smo prijatelji i ja zaključili kao da bi trebali proširiti svoj nekakav spektar tog edukativnog djelovanja, ne samo da ljudi nauče popraviti svoje bicikle, nego i da oni koji ne znaju voze bicikle iz bilo kojeg razloga, ne kikići, nego odrasli ljudi, da im pomognemo naučiti. Pa uglavnom se ljudi samo smiju, kako, što je reći da još nisi naučio voziti i tako. Ništa posebno. Ali u principu dosta ljudima šta ne znaju voziti samo nekako šute. Jer kao većina zna, pa onda bolje je ne ispast glup, reći da ne znaš. Sastavljamo pedale i sad je spreman da počne lagano s pedalama raditi. Znači, sve isto. Odguruješ se i kad vidiš koliko ti smetaju, onda odloži noge na pedal. Daš nekome nešto što te ništa ne košta, baš sat vremena da se družiš s nekim, a zapravo to je jako na neki način dragocjelno znanje koje može na 100 načina i upotrijebiti kasnije u životu. Super osjećaj. Bilo me u principu dosta strah, ja sam se par puta razbija već, pa onda nije mi bilo svejedno. U našem društvu se mijenjaju ideali što je dobro, što nije dobro. Dakle, svi nauče voziti bicikl kad su mali, ali samo rijetki onda nekako osjete da im se to isplati, da to nije opasno ili nekako počnu ignorirati ovu priču sa automobilima, automobili najbolji i slično. Kao što smo 40 godina gradili automobilističku kulturu, tako ćemo trebati nekoliko godina barem da ju na neki način ublažimo, razgradimo i napravimo zaokret u nekakvom zdravijem smjeru. Biciklistička priča je sigurno u pravom smjeru, budući da hrpetine gradova vani se kreću na isti način u istom smjeru. Dakle, to je nešto što je toliko pozitivno da zapravo ne treba dodatno objašnjavati. Dakle, kad Zagreb jedno bude izgledao kao Amsterdam, ili kao Kopenhagen, ili kao Berlin, ili kao bilo koji od tih drugih gradova sjevernijih, mi ćemo biti zadovoljni.